Ljubomora i zavist nisu ništa drugo nego slabost uma i duha koji još nisu probuđeni. Te emocije su otrovni korovi ljudske psihe, zakorenjeni u nesvesnosti, nesigurnosti i poređenju sa drugima. One ne govore o onome na koga su usmerene, govore samo o onome koji ih osjeća. Ljubomora nije znak ljubavi, kao što zavist nije znak ambicije. One su alarmi koji ukazuju na unutrašnji nedostatak, često iz nedostatka ljubavi i podrške u odrastanju, ali i nerazumevanja svesti. Ljubomora nastaje kada se čovjek boji da će izgubiti ono što posjeduje, jer duboko u sebi ne veruje da je dostojan toga. Zavist se javlja kada osoba vidi u drugome ono što bi voljela da ima, a ne prepoznaje sopstvenu sposobnost da to stvori. U oba slučaja, koren problema je isti. Nedostatak povezanosti sa sobom i svojim unutrašnjim potencijalom. Ljubomora i zavist nisu samo slabost. One su velike prepreke ka ljubavi, ka rastu, ka prosvetljenju. One vas odvode od harmonije i blokiraju energiju koja bi trebalo da teče slobodno. Te emocije stvaraju iluziju da je sreća ograničena, da je uspjeh drugih vaš neuspjeh, da ljubav prema nekome drugom znači gubitak ljubavi prema vama. Ali istina je jednostavna i moćna. Sve što čovjek osjeća prema drugima, osjeća prema sebi. Ljubomora i zavist su pokazatelji unutrašnjeg nezadovoljstva. Ako vas ove emocije obuzimaju, postavite sebi pravo pitanje: zašto ja ovo osjećam? Šta u meni nije u balansu? Oslobodite se poređenja. Zapamtite, niko nije kao vi, niti može biti. Tuđe svetlo nikada ne umanjuje vaše. Radite na sebi i negujte ljubav prema sebi, jer to je pravi put ka unutrašnjem miru.